think nga kanang na kay mga butang anang wala bitaw ka like youth anang wala bitaw ka aware nga nakapahatag to siya kanang nakapahatag siya kasakit, nakapahatag siya kanang kaguol sa malaing tao, and because you're thinking because of kanang self-centered ka, well it doesn't mean nga kanang kasi tawag na, it doesn't mean nga you need to kanang keep doing the thing, because the moment you realize your mistake is the moment you kanang ma-forgive ni imong self. And once nga ma-forgive ni imong self, you keep on kanang dili ka nimo na buhaton nga butang, di ba? Yes, Ano yes, lang? yes, sakto. So again, for me lang sa mga ka-online, di ba, in every situation, we all have this learnings. Yes, we committed a mistake, but the most important thing is that we realize you yourself realize that you committed that mistake because of your decision, and it's very important to pause. So when you say pause, you have to reflect. Dapat mo nung sa kang ano save, asa ko na save ato mo na siya na panahon na imong ma-realize imong mistakes, and then you have to move on yun. Diba? So pause, kung ano siya guys, pause, then reflect. So reflect, internalize nimo ano gito, and move on, diba? Kaya dili pwede na perme lang ka maguna-una sa imong kasayupan. Dapat mo move on ka. Diba? Take a step closer. Move forward, diba? Move forward, diba? Ano maginabay? Dapat dili ka mas stagnant sa imong decision, sa imong